Itondelenge nzambi ya mpungu bavanga zulu yetutu yaki ilumbu kyansilulu zaku ilumbu pe kuminu kutikisa beto babo bakimusi ngokwa bawo bameni bana ngolo ngokwa pakaka ngolo tambula ngolo yamula zimbinja manzanza yali kutikisanga ya umampungu lombele kwa nzambi ya moyo bikakirika kembu wawu yensilulu zaza kala sakumu lombele kwa ngeye ngutulendo semba ya yonse mabanga mamu amena lendo kumuyala katuba velela ya okitata bika velela kasalaka kwa beto bika velela kamunikisa ndungunu lombele kwa bisindi ya ndungunu bika lulendo la batata kungutulendo tokulumuka bakati kwa peto lekala yetu mukinzugila ilekala yetu mukindia byo leno lange tata nzambi tulombele bo yekulema monsono kelimisa simbi ya mpebe kelimisa simbi ya mbitai kelimisa mpe simbi ya tulendo umakungu maya kuna mbongi ya yi tulombele bo yika wakala mutulu lange tata tulendo semi azubeto enkatukulu heza no ya
présenter témoin moi coup. Kaya betetela. Kaya kena tamburu bele simba tamburu. Mwanzi mbango. Derme kuiza umeko yako. Mali. Ah. Ya, utusila kwetu amesoma dhambi. Mwanzi mwena vile mekuwa ni munu mutukilaka. Munu mutukilaka ya. Vile mekuwa ya usi ya mepesa munu watu. Kwa mpange ya munu ya bangunza tena kutukilaka ya. Kumbi ya munu. Kumbi ya munu. Matindi. Kumbi ya munu. Matudi di mamukoko. Tata ntumwa matu. Betu kena libundu. Naki mfuka yena bake bokilaka ngunza lulendo lwa Kongo. Libundu ya beto. Libundu ya nungunu. Libundu ya beto yake na mpaka kilometre 800. Ni kuna beteke ya kusikama ya kutela mana ibundu maju telebo ndembol kwa ne kaskulu ju mayu tukuba mane tata muya kadunge Tanzania wetu ya Tanzania wetu tata muya kadunge Tanzania wetu Vilazani ngena mwisi vimba mwana bishi nsembo ntekolo bishi nyimbi tumbo na tumbu soro na soro vava ntimu Kongo tuka muleke na sambi la kono tatachula chibunkuriri bo muchungunza umbutukiri muchungunza mkuriri. Je suis le représentant national ya Brazzaville mumbongi ya kimpevu mutumbula kingunza munza ya mvimba njira vakati jeno kanzenza ko kanzuzi kwa nibetu babonzoro
Bona kama buru kama point ko. No ka pepeta jata ji wijen kasuru. Jabalongo, hallelujah. Hallelujah. Jabalongo, hallelujah. Hallelujah. Jabalongo, hallelujah. Hallelujah. Bete tete nanganda. Bete tete nanganda. Bete nyose bete koteno. Ini mesolo kumokane na mfumu keki lusi. Alifala koti na kilusi. Bete bigene sunya bete koteno. Bete kuendele na nkunga ya mwamu nkembo sabu bete nyose wanzutu ya jangalala. Yangalale, Maza Kongo ya sisa wankaka. Atata ntumwa ndombo ketwalisaka kizimba ya nzoba nkita kuna nambanza ya kufoli ni nsakati ni kese mayangi samuchi yakele beto na belo ve bau batu tekilaka nzambi ni mukulutu ni nzambi bete betonda bete meyangalala diburu bayu Oh tata, Même ça le oh tata. Mono itata mtumwa ntarakana mesme ke kuvanda kana mpaka ne kuna muke kutwadishiraka na tomple mangu ina ka kutala muna njila yafala kuito mai ina kena connecter na Facebook na WhatsApp beleke taramu na mutamakaya diburu bayu kumbu ya munu tata mtumwa ntarakana mesme ko kutwadishiraka na mpaka shinge kuiza na mpaka muke na kusosa tata mtumwa mesme lupya kaka mun diburu ti wala donc mingi ko bazate kumbu ya munu tata mtumwa ntarakana kwa kutushiria Barba nzambi, hallelujah! Hallelujah! Barba nzambi, mayu! Mayu! Tata mananunga, kema wekune, Tata mananunga,
tata ntumwa ndi. Wena mbungi kuna patra. Banjo la meno ni mama ni yaya kinkela Sofine. Kuna sakale aneki tilamane. Para manzabi mayu. Tukwa mane. Niyande nzonze to tamachua. Masamba rine mwana ndamba mushembe meluka nkalingunga mutikole kingoma mutikole ukawunga mbotu kuba maka kuna mavula kusantama ku Brazzaville jeda représentant légal ya église de nos ancêtres croyances africaines Nzambi Kaki direction kuna Sadel Mieda utata miaka Kevin Richard umwa kaka paroisse za kampeni mozina yache kubifuichi ya betu ya kubifuichi butitazuna bobo ni atwina akachira point noir ni mwilo fanya teza au muti sebisha kempeveni bochu kwesi donc mwamakulu momwena ndazeba mugo tula munampe muna ko yene kwesi yamsi kwesi yamsi kuna kufanya kani butitazuna bobo kentwari tuwe na mbongi ya kimpeve mutumbu la kingunza munza ya mvimba donc yoni nsango boko botu wana mwamukunga fimusifia muteza bantu bona bozolelo tukuba mane ngeka dibun mayu tukuba mane ngeka eta mampungu beto bala bakubansana tukwe jiji mtoto wa masumo ongeta mampungu beto bala bakubansana tukwe jiji mtoto wa masumo mujambu salukya kukyo kita chamuje mujambu salukya kukyo kita chamuje ye mujambu salukya kukyo kita chamuje mujambu salukya kukyo kita chamuje Ikoba kwetu biguri bungu beto bizoba Ikoba cha kwetu bigiri bungu beto bizoba Nikiomba cha kwetu bigiri bungu beto bizoba Nikiomba cha kwetu bigiri bungu beto bizoba Kusoba kwetu kabwe na babantu kosoko 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 Sotabule kuzo baka bechi kwana yembebe 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 Nasingi tabele bameni Lono mwangana Nasingi tabele bameni mana mwangana Nasingi tabele bameni mana mwangana Nasingi tabele bameni mana mwangana Akabagiri wele mwana mwaje Akabagiri wele fukamana mwaje Akabagiri wele fukamana mwaje
mana kwende. Mamuta sabe toba mana wila mutano. 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 Mamuta sabe toba mana wila kuboka. 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 Bienvenue, Auguste. Donc maintenant, avant la fin, bienvenue. Donc, ma tante pour ma maman, mais il y a un peu de temps parce que nous avons un peu de chimie. Quand sauf que faut se voir intéressé aussi, nous allons dans le même Istanbul, chimie dans le même Istanbul. Pourquoi nous l'homme va battre? Aïe aïe, mon sang, aïe aïe, mon sang, aïe aïe, aïe mon sang, Solwa babokolwa. Zambi wabonga. Basolwa babokolwa. Zambi wabonga. Etete. Umbu ya tata nzambi. Kanu wabanga. Nzambi ya sanga ba. Me abitela kudona dinga. Mukele papa ina mekukwalisa papa jisina mafungu. Place ina mekungana meku remplacer na tangu yayi na papa sukisa mazumona diabetes na kapiki. Me remplacer na place ya sukisa. Tindu yangu ele tem a canapé pour quoi. Donc, nous ya mungu. Papa matezu kebano ya di. Bundu. Ya di bundu. Ya tata. Awa. Donc, cette union surtout. Bangu. Betekele bangu. Balinga na bamatalo. Zingu mosi. Betekele kuimba mkimbia. Yakiri. Lumbu kyanke mbo. Tuzidi bwabo. Musa nisi na nzami zumeto. Musa mumeto sa kwa. Musa mazeto. Ele kota tu menite lama, musinu
lubyani muzunwanisa kasi makesa talubebiko musalasa lukyatubenise ekota tumenitelama ese lubyani muzunwanisa kasi makesa kalubebiko musalasa lukyatubenise bongi mayu kese tingi tena munu samuna bilokula yai ina data mpu kwa su na tumunu ya mwanda belela samuti na kufungula kinza takati na isi ya beke Kongo kaka ni Kongo Brazzaville be ba Kongo yake leta tangu yeye pene tangu ya ipe Kongo Angola Kongo Kinshasa Kongo Kinshasa tupe kama mtu mosi donc vraiment mkena mambo ni ya na kati na peni na yina nzambe nimekupesa amekulunga na kumbe tata nzambe tukubamane Bwane no mumpebe tata Bwane no mumpebe mwana bishi mbembe muteblo bishi tsuni muteblo bishi kaunga malele mazitumwa na temple ya mpisa za Kongo na mpaka inake mfumu tata mtumwa Ndudi Joseph Nkasukulu ngeta kilongo mkembo kilongo mkembo pamunza ti kila ngeta mwanampungu ame mbuja mapika mundanda ngudi ame musikwimba sedi ame mpa musikwimba yao ngina kwa mwe kwimba yenge kieno yenge biaka yenge mutapika mase yenge muntu ngeja mwana ngina representa ya kundu ya Kongo kukwilu akesa ti ngeja mukeimba mwanzimbu Kole na kinguru tijanzenza Sinzania ngolo ilweki Nani unakoti sayenge Munda kufuke na kukayenge Kole na kinguru tijanzenza Sinzania ngolo ilweki Nani unakoti sayenge Munda kufuke na kukayenge
Meta feu. Bana Zambia alléluia. Kamanya. Mundo unafokila muno mukele mwana vikaka papa kititi misère Jean-Pierre wala yandi mgunu musingasia muke mwana ketu wadisaka na mbanza bisongo silavu etike kubabanaka nikuna bapapa tata muberi kuza kutala muno bakuza kutala salulu ya muno bamekuzonza kitata bitukwenda kutala mbuta tata mpu samuti bitu kuvanda ensemble singe kutala wafaso wetu kudiateno samu na mambo ya pia vikika kamusi bana nzambi tukuba manyaya ina na ntango yaye umekutelama pina kudiata pina lutumunu ina ya peve tata nzambi mpungu tule tumekufilisa muno tukuba manyaya tukuba manyaya o pepe ya luledo tata Ngambanu Jean-Francis na banvila ya famille muke mwana mbuta bisi ntsondi mutekolo ya bisi ngani. Donc je suis l'arrière petit-fils du vieux Biza. Je suis originaire de Kimpila, le petit quartier qu'on appelle Volsekai. Je suis propriétaire. Muke coordonnateur de l'Église unie du Saint-Esprit au Congo, chargé des activités spirituelles. Vous savez, il faudrait dire quand ça marche pas ou quand ça marche. J'ai dit repartons vers la doctrine. Repartons vers la doctrine. Et ce message il est important. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, ils finiront par comprendre. J'ai dit une chose, je le répète haut. Quand nous avons importé l'évangélisation, la remarque elle est bien fondée. À chaque fois que nous ils vont faire quoi? Tu veux dire que cette doctrine ne rentre pas? Donc à partir de ça, nous avons décidé de se mettre debout. Il faut sauver la doctrine. Alléluia. Mais je vais chanter pour que oh, ya benyonga wawe tate isalu masala na bangeje ya benyonga wawe tate isalu masala na bangeje oh ya benyonga wawe tate isalu masala na bangeje ya benyonga wawe tate isalu masala na bangeje oh ya benyonga wawe tate isalu masala na bangeje parce que je vais parler un peu. Nous avons dit, Nyundu, Pamakisi, avec la banque de Wirwa, il te veut le manga. Nyundu,
Pendant qu'il s'y a le vent qui a dit oui, Rwanga, il tape là, mbanga. C'est-à-dire, il n'y a pas de ni glava piti, banki, si on dit qu'il y a un bagne chaud, il y a même pas de banque à Ndiaba. Ana vous appelez le monsieur, regardez ce que c'est. C'est comme cette affaire-là. C'est comme cette affaire-là. Yami Bikana, Nabeto, tous les anciens sont partis. Personne ne peut dire que les souverains. Nous les avons vus tous. Mais est-ce que réellement nous sommes dans la doctrine? C'est pour cela. Il est temps. Il fait jour. Nous demandons. Si tu as le savoir, amen. Ça ne sert pas de critiquer. Singezaba, Natalia, où le train a déjà démarré, il fait jour. Le train a démarré. Il y a de la place pour tout le monde. Le train a démarré. Côte Kakna train. Billet Kele. Le train il est gratuit. Monte seulement. Singezaba porte. Ça ne sert pas de faire les commentaires de gauche ou à droite. Nous avons envie de savoir. Dibunke. Bana banzangu bafeti sambelila. Bani anzangu fana kusambela na kati ya Kimpeve ena Bukedika. Tukuba mane? Avo abika mikro yangu. Bonga voila kwe yaye bonga voila kwe wasamile. Bonga voila kwe yaye bonga voila kwe wasamile. Mulongo wafwana kumulwangu sia mulwangu ngudi mulwangu lwangu la busanga bangubu ngidiambe sambla kwatu tukuma mana tekolo zaka la bwala ina ndinje bita kisunu vwana na bwala ngizama mke na kati ya bwala ya betu kote na kati ya bwala bebetu lokusana mpeve na makefika ikasulu Minoni tata Mbemba Alphonse ninataka kizinga cha kunzomusi tata rakuntwarisa tata Mudilu Joseph na batata papa kuna kinsundi tubena kintwari la guerre witu mwangasa mene kumbanza ya Pointe Noire nina jibula kizinga kuna makola tebwabu tabatikila chokuna tebwabu ya yini mvula mvua tutakwenda 9 ans mwana musimpanzu mushendamba mutegelo kwimba mutegelo ngano boba tubunda ne meko abazepi amwe boba kumweni lumbu kyaki kansa ya yingi tutomo yangalala bobwingi mwankunga mushibani gana wo wa mansukina o tata ngogo bukachetele munze ya vimba lutambule no mwinda wa Kimpeve tambule no mwinda tambule no mwinda bati tumwangu bachetele munze ya vimba lutambule no mwinda
bake vungave bake tsamunave menga bake tiakave kange kanga ekokula fasi yake bake gandave bake pesave babantu nkangi kanga ekokula anse montame boita kati kolisave c'est une bonne cérémonie. Donc, si tu déroges, tu as yuri mpando mandara yule mpando kekulo. Nsabo bonga. Wasa. Nanzilia kupota venda bibungu. Kujandi muntu kumani menga. Nzira yebete mumpeke tatamba tatu ngebe même souci yayi baba kuti ati zekan tutu robeli amedi belu tek taw zabo bonga wasa menen susu ta susu kan le da na shiman susu bra sambele aka ngo zabo bonga bake ganda ve ngunza nkengi ngunza nkebi ngunza kaitsabula ngamenga ko ngunza kivukisi ni beto si muntu mekote na ntulumuno bali nate yandi na bangunza kwa bankani zambi ni beto nataba deliverance ya ibeni kena kuwa bakari kwako nzamba bonga wasa batke sugula babantu ba deliverance betke sala yao banga ko ndala même hein au bord des fleuves de Komasang bifike kabefiki hapo nous allons l'état. Zababonga! Nina. Yokwisa kota wapo. Yokwisa kumana. Ngekeda ngalo kwa ibele. Yokwisa bakanamu. Uzazi tasa bakanamu. Tarabunga ngabo nako. Vuganelo ba praticien sous forme de bunganga bueno. Mbola yidikale. Kimvuka kenu. Ne venez pas dans la voie royale. Mfashi lumona. Le chant fétiche de Tatetou Malembe, je peux le nganga zekangunza. Yani kunga wo type. Papa nganga. Bake ganda fe. Bake siba be babima. Samabanga! Wasa! Mokeve acha bateme musi. Bateme munu ni ngunza. Mukezonza tena kibakati dimbo. Yena kuvana mmoja rukundo ya mwela nye ya mwela nye ya kuzube ya mwela nye Bemba wayana muzanye bemba zalumu bemba yazutare bemba wayana muzanye bemba zalumu bemba yazutare
kutana kingunza kutengola menga ya bantu zaba be faso ba tengola menga ya bantu zaba be faso ba kotaka na kingunza na mikisi uzaba be faso ba salilaka na mikisi na kati na kingunza atata mundu ba kwa bino batata mundu ba kwa nanzila yaye ina mungu dimaga pe mungu kotaka mukotana maladi be peut-être façon la kotana kingunza na kimbefu mukotana kingunza na kimbefu mukotana kingunza na bana mbokolo baina mezaba mundu na mbota me kuzaba baina mezaba mundu na mbota ba me kuzaba yidi salaka ke mukotana kingunza mukotana kingunza na manima yeketu sabu na kuchuna uvusu bandaga mingi na kashina kuna mukotana kingunza na manima mumbe kubasika pe muzaba be kingunza ne peut-être bake kotisaka moto na isi ya makulu na kuzenga basusu mutino meme kuzonza mume basika na l'école mpungutule mukotana kingunza mumbasika me basika l'école mpungutule ya inkangi ya kimpepe mume kusiba Zulumbangi ntotombangi mugenda kuzonza ya kaka muchindo bakutwalisaka ngeni muchindi pengene na kutwalisa baba jamais mumetala yao ntwalo sulu peut-être ngebaka muchindo entele ke kutwalisa mumesa kwa bana yao beno sila leo totombangi zulumbangi yani michindo ngena kukaa sibene metala ozola kila mwafyochi eyindula tatu atakabera musompa ngonga nina ya mama ndele kamule ya mama ndele kamule mama ndele kamule mama ndele kamule mama ndele Mutindu bino batata mekuzonza yayi nkange kimpege mekusifa memanga mayolila memanga kuzonza ya bonso bonso simuvana kana kuzola kimpege mekuzola bana wakubile zambabo simuvana kuzola kidimbu yaive na ntangu ya mkenda kuzonza munda kuvana kwa asikini na la fin ya kilokola babe nugeza abasamniki mmezonza mshaka yani kinkange ya kimpebe mekusifa mukele naba bima na kacha mundu be mukeve na bidimbo ba bikila mundu metwa lusuro na bitezo ina ve ti ya kongo bikila mundu ya itata bikila mundu metwa lusuro na yave zulumba nginto tumba kingunza kaka ni kingunza ulamananga kaka ni bulamana dina muma na kona kula mundu mugenda kona tatama ne peka kana kula na nzila ina bendo kubika to nzila ina bendo peka na kula kisabetu na mantwale bambange ntoto na mantwale bambange mazulu ngena kuzonza ya ukotake nguza muzaba kinguza kitantu pe muzaba yenge zola na kati na kinguza nikidimbo yongoni yake na kutaisa mungu pasi ngena kuzonza ina bino mantwale bino bambange mtoto mbangi zulu mbangi kangi enkanga enkasulu esha
tata mavungu mfuma zikwa kwako na mbongi kiminu yani kama tekule mungu domo zonza ya uja tata ya tata fa après donc tata kema numezo donc kutana pasipia mingi za Probonga wasa yina batata na mama yani kena kutumbuka yani c'est spécial nakati yani kena kimfumuka tena idimbu ya royo kena kati ya familia yo kutumbuka na babia manyoso si ya piga yana manima yora décalage c'est pas possible on ne peut pas dissocier ça yani kena bibi ya royo il y a une chose là-bas on va faire comment vous pouvez ça me prendre pas ça za Probonga wasa baba pesa ngeo kumbe kumteve pesa zote na moni yao si vraiment le tout comme vous puisse ngeo za Probonga wasa Undo yu yani kena kumuta malela mazintumwa yani kena antichambre na salon ya kintumwa avant une côté la chambre nzambu wabonga wasa que veut dire ntumwa ni muntu inakenda lutumu na pouvoir et commandement. Il maîtrise les lois spirituelles de la nature, de l'existence. Ntumwa kezonza naba génie, kezonza naba biba famille, kezonza na les esprits confondus. Ntumwa ke chasser ba esprit pur na musapi kaka, même sans popula. Dan mezo katuka kuna, dan katuka. Ça va mon gars? Témoignage, moi si je passe à camarade yangue, amuzona yao. Tu vas à kuna, yangue, ton frère, dan me passe à petit témoignage en golo, tante makaya chauffeur. Kwa unazawa kwa vanda iti, kitemu chote hata ninge wa mwanga sa choku, wote atuka mwishi, wote tayokila. Gaya Gaya Mwanga sakiti makati fuba Gaya Timilina vanda kumi avanda salama Mwanewu Gayari Wazenga tiwo mwanga sakiti mwa Pantu mpashi Kagawa joka kati mpuli Ça va Bonga? Yann Vanda Ntoashi depuis 1995 Depuis 1995, ça va Bonga? Il a beaucoup travaillé. Yann Zaba le combat spirituel. Parce que combat spirituel. Nzamba Bonga Depesi anda kama sati bon biega mama mana wa aje biega majima asonga be mama ayo bati kango Zamba moi je suis fier Pili Abuja J'étais tellement jeune, je pensais que... Il était tellement jeune, beau garçon, mais ce qu'on m'a dit, mais
tata nzambe betuweke duniani zababonga maintenant tala likandenge beno simba di bundu yaje tumbukila mon PV tata mon tour a insisté sur le PV kakona ke mabugi yongela MPV kabomu yikakako kupaka vema bima kusima vema bima ma ngeke usizo eba ndoko yako Kanda kumani makanda kanda famille basi bende zonza veti muga veto la desaya basi pesa ya qui ne jamais vous êtes des témoins que du coup je vous remercie Celui qui m'a élevé, chaque fois qu'on partait à l'église, j'étais tout petit à 6 ans. Évidemment, une personne qui a prophétisé. Et papa, si maman est arrivée dans mon télé. En 94, nous avons Kota. Maman est arrivée qui a mon nous avons Kota. Là, je suis là, je suis là,
Donc avec quel âge à cette époque? Et la manière en 95, attendons Antoine à Kimbendi, on va se faire ici. Parce que Antoine Pondo, en 95, baptisé par Tata Kilau, Tata Kimbendi. Donc, c'est là qu'il nous a et que les idées en beauté. Quand on fait la ndaka, menga, tout à la maison, nous l'avons fait jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à l'Ouatili, il y a des gaillards. Si quelqu'un vient en PV, tu ne peux pas. À l'Ouatili, il y a des gaillards qui sont dans le monde. Et dans le Yai, dans la toile, il y a des tombes. Kana mukota na nzila ya menga, kana mukota na nzila ya bumaji, kana kusosa kuranda pour que mukwenda nzengolo luhu lufwa, nzengolo luhu lufwa, nzengolo luhu lufwa, upebe nzila yai pesa bila yao na mpebe jusqu'à ce que mambo ukemboki na mungu mmoja dada sana mite kuzungumza baso na bako comprendre bon papa kebano kilama bwaga ya kangu ya mbungi mali mwana yai papa yule aneno kukwasa ya mkeo yani bandaka mwana peke yake isalu yai simba yao nakumbia tata zambi kwenda ventama mingi mwanzingu musitaka genezaba yao na kangu mke kupakaka yao mungu kizaka aba mungu awa kanzingu kabose tata tu Bomubaka nsilulu ya silase Tomadiata kwa kumpe mukegika Tomadiata kwa kumpe mukegika Tomadiata kwa kumpe mukegika Bomubaka nsilulu ya silase Tomadiata kwa kumpe mukegika Tomadiata kwa kumpe mukegika Tomadiata kwa kumpe mukegika question ina tata mtu ke pose question ya kana mpe mlenda likusa tangu nike papa ya mte tulinda no anino mwana yake mwana mimi kukata na bandinge na makaa leo kuisa beno kanda eso betu mekundima mwana na betu mavunguishi sila usala kisebe tata nzambie famille
mavuno ukwili mulwangu bisi royaume batelamani bisi joso batelamani nakuzi filamani bateau de commandement, les armes de feu, les sorabe mangu, zinamvwala za lutumu, bamunsonga nzila, kula miyelema bantu, longisaka ingunza, yonzi kamakanda, munzila ya bakulu bamwela Kongo, munzila ya mfumu mfita kimpaka baswe bansinga, munzila ya mfumu kimbangu, munzila ya mfumu matsuwa, makuku matatu masikisa mbongi ya Kongo ya makunzi bansambodia kuzulumbanga Jachila mumpeve amatuba bakutumije jachila mumpeve sana bakutumele jachila mumpeve
célibataires. Pour la bonne marche à Djibouni avec eux. On ne peut pas introniser un chef sans connaître sa femme. On ne veut plus voir des chefs célibataires. Parce que si vous intronisez les chefs célibataires, il y aura la pagaille dans le village. Voilà, pour cela, je demandais que le commandeur avait union pour vous abattre en Mandiana. Ou bien papa m'a il faut battre du coup de nos Kuzaba. Papa il est Kentiani, Nani, Kumbayande, Nani. Deuxième hypothèse, l'enfant ne veut pas Kentocho, 3 mois ici, dépose-moi là-bas. Kentolina, famille Ayan Fouraza, on ne peut plus admettre que Boubia est un commandeur, Kent le pouvoir, on va me se connaître à nous fonder. Est-ce qu'il y a quoi qui l'a dit? Il y a que ça le sonne du groupe. C'est pour ça que nous avons dit que ma boule est en partout. Donc, Boubia, nous avons demandé du boulot de la ah, il y a papa, ma boubou, dans d'autres maman, maman tout moi, yenge, dans ces maisons, ça, guetta. Comment on va? Il a mis papa, non. Je vais présenter papa. Je vais présenter Mami Yandi, je vais présenter Mokumbo Yandi, Nani, ça veut dire que nous, tu n'es pas un célibataire. Pour que tu aies que le Camerounais, que la femme, que la fête, c'est pour ça, tu vas gagner la place, à partir d'aujourd'hui, il faut que nous avons dit que tu as un rôle maman. Combien d'années? Zozele kuwatanga kutokanwa bangazuli toto. Kumbi ya muno yaya malonga basinga raisani leo. Machobe yaka. Freda Tamundu Salamaka depuis le 30 juillet 2011. Donc, Tata va vous avoir un décès médical d'ailleurs. Bateau. Parce que Tata Swamina yande ke mwana ya mwana nsuka ya munu Bamba Ngoko elle n'est pas là. Il a grandi là-dedans, il a évolué là-dedans, il a commencé. Donc il est un gros à 100%. C'est mon neveu direct. Ça va bon gars? Si moi me fais ça va me voir là comme ça. Mais la ça veut me voir là direct. C'est pas bon. Attaque que ça yani qui m'a ina. Mais tu peux participer dans le sac moi à tout ça. Donc ils peuvent maman kasi maman kasi ça n'existe pas. Tata na moi ça n'existe pas. Monsieur dame ça n'existe pas. Qui peuvent
Zababonga. Yan me kula na kelpewe yan me sala ba test ya nkolo. Muntu ya le dernier pesa yan le sakumunu testé yan eta tantuma mabiala. Il avait vu en lui un signe très fort. Mon va l'assister. Et va ndana beaucoup. Et il baler ba lutaka ba mvungi. C'est le seul qui avait réussi le test. Yangolo. Bon, nous assiste. Zababonga. Vungu Ngoudi, c'est quoi? Muvungi, c'est un berger supérieur. C'est un maître. Déjà, c'est un maîtrise. On était une complet. Bête me fongola me sonala bedi munyoso mbigunge mosi mulongi selsi façon ko nana mputu un montoir ici il est complet bête que va para mécanicien complet va para commando complet belle que na kunwani na bintu moi c'est vrai clé c'est montoir ici déjà quand tu es toi ça y est ngeke na nyoso maintenant ni tata baswamina ubakuta kutata baswamina na mama ngoko Alphonsine chingunza mubanda yao dekube kutukana yao ti mume kubanda kusambila muntu yantete ina afungula munu mpeve ni tata patu ina beti mezaba beti mume katuka kuna beti me kuiza na kona kusambila na mama Ngudi na kan PPJ beti me katuka na mama Ngudi beti me kuiza na tata Mavungu na isi kwako beti me manisa kuna beti me tata ntuma makai me kote na kati ya mbongi ya kimfeve mutumla kinguza munza ya mvimba. Donc le deuxième représentant légal après tata Patou vanda kete ntuma makai Bisafi Burdin mume vanda mukengi ya yandi pendant 5 ans. Beti me katuka kuna beti me kuende na kabinda mekona kusambla na sika tata Armel na PPJ kuna mukona kutambula lusakumunu ya mbikululu ni yandi kutalaka ba bisaluge kuize na matwala muntu ya ntete ina za bisaka mama Nzonzi mama Nsimba Julien timwana yake na kidimbu kisalu ya mpeve kana yandi bakubutaka yandi bazenga yandi ve muntu ya ntete kuzonza yao ni kuna muwaya memu muzaba yao ve. Donc je suis né circoncis. Nikuna beti me katuka beti me kuiza na kukuma kwako mume kuiza kukota na lukolo ya tata Bongo Anissé Dor de 2008 à 2015 école ya Butwari c'est pendant 8 ans. Chi beti me kwenda kuna na mbiekolo na mbuku kuna na bwale tata Ntuma Matondo ni kuna betu kulutaka na mbiekolo ya Butwari. Donc de 2008 à 2015 babatu bandi kukuiza ketambula ba mbiekolo munu kunyonga aka tata bonisa na mama ya kubuta munu mekukota bankele na la défunte cha tata mfumo donc kale kata kusa comme mukanda we donc katstabwa mia mingi babing babatu mingi lutaka munu kuvigila chi na 2015 beti mekwenda na kukonda kuluta usia panda mpasi bamekwenda na Brazzaville bamefutuka tata Chris tu es disqualifié na mbiekolo na sika ya tata Mvungu Ngudi tata Christian na ngofo kuna na kati ya ample kusambila mume nyonga mbebasika mbe kubukila tata chimetuni donc comme yana tungishi ndika yoga kwa tata juste quand yoga tata me réconforter bet me kone na mbuku tama pungsala ka diboko et mukulutaka avec les honneurs de tata Nzambe nina kuna bet me kusikila bet me kutatama na tigilumbu ya bubuye muno tata baswamina kuzulumbangi vantoto mbangi bakubutaka munu na tata ya tata baswamina Guy Fernand Bartel na mama Ngoko Alphonsine bwabu bubu ya mase kutelama na kidimbu ya Mvungi wa Ngudi kana muke basika na mpimba kana muke diaka bambisi ya mpimba kana muke randa kana muke kotaka na bitemo ya mpimba kana muke sumbaka bambisi kana muke fungulaka mielo sababati anga na kufwa nkangi ya kanga mu
kuzulumbangi batoto mbangi kubana kilumbu ya bubu yae simukona kuranda babinkoko mukona kubaka babima ya mpimpa mukukona kukota na basekti ya maji nkangi kukanga mulu kubanda bubu yae kana mukukotisa na bamikembo ya mpimpa mukusoba mabanza mukukuma kinkwezi na bandoki na kudya babantu na kukota na kubaka bambongo ya mpimpa na kukota bitemo ya mpimpa nkangi kanga mu kuzulumbangi batoto mbangi nkangi kanga buntele bonde mbule kwa nenga sikulu echa kuna butabe mbutu yake mpepe mbutu myo misasa yonzika kuna telama kwa diata kansi tata kebano tona munza yawe ya mtoto sikamanga mtoto kabule bandi bule bakanangi utalandi nthundu zoze munde kule bakanandi nthundu na malombo yokutali landi kuna malombo na nthundu kutali landi kuna Abuna kota. Abuna. Tete ben boba ta tumugla. Kanga ba da abuna ko boba. Menon man ta san kaka ko na kan dan se batum sapuna. Tata tula avec exiger. Il faut que tu ngoko à partir de maintenant yini ndoba wakati mina nai bangali bwana tele na wapa deta na kana kwani yini ndoba wakati mina zakin pepe kama sio bikota mbishi c'est fini ni baka sa ni baka kunu kutakwa c'est terminé zaba bonga kange ngoba yo yakin pepe yo me banza me kwa ni mpeto dubiria zabati menga ma ngwa kuzangazize kupari nibo
bamama na wo wele bo bete ban soni mpeve Il nous a surpris comment il a fait. Dès qu'il nous a vus, il est tombé amoureux. Dès qu'il nous a vus, il est tombé amoureux. Que nous, moi, je m'investis corps et âme pour le développement. Il y a l'espace Vicom. Et il est en train, il va réveiller, bousculer beaucoup de bitungi, de donateurs, de ceci, de bienfaiteurs. Par contre, la Kati, Betunga. Zamba Bonga, Betunga, seulement Mwanza, ya Tableau, Mwanza, ya Tata, Maturu, Mwanza, ya Betunyoso. C'est ça son combat. Voilà pourquoi il est venu ici. Si elle me pousse, tu vois, en fait, il faut, moi, de Boudé, bête, pour n'y avoir de bien. Donc, moi, je me suis déplacé depuis Kinshasa. Mon que j'ai tout, on va de Boudé. Zamba Bonga! Nakata Mwanza, il n'a que battu Nyoso. Il n'y a pas de guerre chez nous. Vanda Bedekang, Vanda Vuvamunga, Vanda Babiaranga, Vanda Bapuntulendo, Machuaniste, Abicaniste, Banyos and Katamanza. We go to Bishop Villa. Zamabonga! Le sang de Tambour, comme je l'ai dit, oh ya ya,